Mrekirisi wa Sulu FM karibu kube na kumanya kamakali khu club World Cup bakali mulere banga muli club World Cup njosina ndiano khubolela club World Cup inyaibwa wae na chiklabu chinga chinya alafu chiklabu chinya chibana chiqualifier chirena club World Cup ya kuma 2025 eli club World Cup ya kwanza kabisa khusisha chitimu angagi wasaba ngana yabelenge nyumeyo kumbuko likabla ya club World Cup ya kuma kuno khwabende club World Cup yabane busha chikilabu saba chikilabu khwama muvuli continent lakini kuma 2025 ikuokeshane club World Cup ya chikilabu strasna mbili chitimu chinya mu club World Cup chama muvuli continent nelimo Asia emanyahananga AFC Africa emanyahananga CAF North and Central America emanyahananga CONCACAF South America emanyahananga CONMEBOL alafu Oceania emanyahananga OFC nende Europe emanyahananga UEFA chikilabu chinyaya khwama mu kilabu chino chili chikilabu chaba na chikhila bikombe vya UEFA nende bikombe vya chikontinent nicho bama khwama kuma 2020 mpaka kuma 2024 Europe yabe nenyola chinyafasi chingali na chilimo 12 khutimu chinya mu kilabu World Cup ya kuma 2025 kano kamaanisha mbo kilabu ya Chelsea, Manchester City, Real Madrid nende PSG cha qualifier khwinya kilabu World Cup khubela etimu ya Chelsea yaba nekhilasi kombesha Champions League kuma 2021 Manchester City yakhila kuma 2022 alafu Real Madrid yakhila kuma 2023 bakali mulere banga mulisina sikila eklabu ya Liverpool, Barcelona nende chiklabu chinisa chili mu kilabu World Cup tawe eli khubela na kucheka FIFA ranking eklabu ya Liverpool nende eklabu ya Barcelona chili asi olanyola chiklabu anga Atletico Madrid, RB Salzburg nende chiklabu chindi chinya lakini ocheke timu ya Liverpool sali khainya tawe club World Cup ya kumaka kuno yabela ne usisha chiklabu 32 na chilimo chiklabu khwama marambo kaukhane mushalo shosi kumbukoli Argentina balende klabu ya River Plate nende Boca Juniors alafu lirambo lya Austria nende chiklabu cha Salzburg lirambo lya Brazil nende Palmeiras, Flamengo, Fluminense nende Botafogo alafu lirambo lya Egypt nende klabu ya Al Ahly, England balende Chelsea nende Manchester City, France balende PSG alafu Germany balende Bayern Munich nende Borussia Dortmund, Italy balende Inter Milan nende Juventus alafu Japani balende klabu manyahananga Urawa Red Diamond, Mexico balende Monterrey nende Pachuca alafu klabu ya Morocco balende Wydad AC, New Zealand balende Auckland City, Portugal balende Porto nende Benfica, Saudi Arabia balende Al Hilal alafu South Africa balende Mamelodi Sundowns, South Korea nende Ulsan HD alafu Spain nende Real Madrid nende Atletico Madrid, Tunisia nende Esperance, United Arab Emirates balende Al Ain, lirambo ya USA balende Seattle Sounders, Los Angeles nende Inter Miami. Brackets kumbukoli omukheli wasi kombe sino kana abenende baji khutisha tiabwe nemwe khungo yabwe khwinya khumuda wa kimyaka kine khubela mashindano kakandi ka club World Cup kakabena kekholekha baada ya kimyaka kine neli 2029 angaki wa chilingi chipauni chimilioni 775 chilapana chikhilwa chitimu chosi 32 na chinyola chilingi mukheli na nyola chipauni chimilioni 30 ebuli timu inya kumwinyoko nenyola chisilingi cha khwinya kiminya wekyo khola bwenao mrekesi nembara wamenyilenga club World Cup neli bandu bakali balaukanga bali club World Cup ili World Cup ya kamarambo mrekesi Sulu FM ndangoli the connecting midfielder Brian Kasip Kaitano Sulu FM.